Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, fil-programm tal-lum għan nisimgħu żewġ għannejja ġodda li dawna se għannulna l-għana tal-fatt. U l-ewwel fatt li għan nisimgħu se għannih Franz Mifsud ta' Żarjan ta' Vestru u se għannilna il-fatt is-serqa tal-Knisja ta' Bermiftuħ li kitibulu Karmnu de Bono. Sajda ulu Roni Kalleja tal-Musta, Salvotanti l-Kanatis u Franz Asa ta' Saqajn.
دون جوان يعطي الأخبار اللي صابل باب كنيسيا شسارع من السطاسار سطاش يخرج كيف كان وطوالكم بارت القوديا باش جبوا يدخلوا في المكان عليك ولا تطوش وتنزلوا مياك عاونكو اتنستنيخ في كم تكريت بلا نفس وصلوا للدومنك صعبوا حاسبين باش ما تشال فديهم الكنيسيا تحلو في الامكان بالجريا الله طلعملو دمبرته خوف قدام صابون بشا دون نورسيان وزم الكليم طاح علي قلب وقفت بالسدي ما صابوش بارتيكولي 16 الوحدة أصفر بكل أشبادروش ورز قصف الطاب ناكلو قطرة سوا السرقة بالكشات جبي ودفاليا طالر طال تصام باستيان من برا هرجاي دروان صعبش يكسبو شي طرف جديد كل ما صعب وما ببننو ماركتنا في سبالاتيت تلاتة يفقدنا السرقة كيف يصدر دون فرانك من ورا لا مخشاكم في السيناريو حاجة سترامبا سو مسرورة ما لنجا برخال السرة ضد البكي
לעינייך אשר בסדר יסתרה בלח ספסה בוף אהדך Jens niksam masora emam haliam set shamat shalos euchtoroch demanezel yatorach belplodal rach el poplo lada porefeka Harlein Amel Bakade Estabo Men Satasht Men Tashnesin El Justet Zadon Salf Magro Errando Shehat Mar Allo ser akene cholo ma que shfosh psegretara Shrat afrar Kabader taikostor iyad Lelauto taser adar Kod yamavritio bonici Melhabs harech kemelosh Marto webno wet neshedo Ledan ser o mawet osh Sabay ras asab sheshdo Melkot ya rema u beldein Mal maltay kenem sher siram Char mazayra sejewin El pesede foort nistretta Le harech lenkwezedor Au khadwach jawal parochal Tletsnei wara ahameshal
Mela dak kien il-fatt li għannilna Franz Mifsud ta' Żren ta' Vestru is-serqa tal-Knisja ta' Bir-Miftuħ u daqqulu Roni Kallejja tal-Mosta, Franz Qasal Saqajn u Salvotanti il-Kanadis. Issa sa nisimgħu fatt ieħor ħajannu wkoll Franz Mifsud ta' Żren ta' Vestru, dana jismu il-ħtif tal-ajruplan, miktub minn Karmelu Debono ukoll. Il-ġajja ġrat fl-20 ta' frar tal-1982, però Franz għannieh meta mar l-Awstralja fil-Malta Star Melbourne fl-1995, hemmhekk daqqulu bħala prim l-Ippo Gawċi tal-Imqabba u l-aħwa ta' Sponos.
Zeuć mnie z tył hafną
jak se pojer wiedział, kiedyś coś będzie tragedia, Gelidejna tragedia, hej azej bedan negocjo, wiesz jak się do Elberady, tam moltet lor wiesz jedynką, łej salwało od maj wady.
Brother
sabet fan Dios Neslet roben live plan Guarat sale Genislo Let we watch with self berati Allah la leia Ostanieno e preparare Mela emmek ikonna nagħlqu il-programm huwa fatt tajjeb ħafna ftit baqalu biex jispiċċa u ningrazzjonek il-Frans Mifsud ta' Zenta Vestru, l-Karmnu, Debonu Kitibulu u l-kitaristi li akkompanjaw l-Frans meta kien l-Awstralja il-Lippu Gawċi tal-Imqabba u l-Laħwa ta' Sponos. Nirringrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.